GDPR regulativa je najavljena još pre nekoliko godina upravo zato da bi se svim kompanijama, ali i državama i državnim institucijama dao prostor da se pripreme za moment kada će ona početi da se primenjuje, što se desilo pre 4 meseca. Nažalost, ni na svetskom globalnom nivou nije više od 30% kompanija preduzelo sve adekvatne neophodne radnje da upravo primenjujući GDPR regulativu spreči ono što može da bude krucijalna posledica i po njihovu reputaciju, ali i po značajan gubitak svoje klijentele, a to je zaštita njihovih podataka sa kojima raspolažu u svojim sistemima. Nažalost, i u našoj zemlji nije slična situacija, ali obzirom da smo zadnjih godinu dana upravo ovu temu pokretali na najvišim nivoima, od Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija, do upravo formirane e-kancelarije za državnu upravu, preko NALED-a, Privredne komore Srbije, gotovo sve institucije su pokrenule u samoj svojoj organizaciji upravo pitanje svesti njihovih zaposlenih, a onda da oni budu ne samo kreatori regulative, nego i da budu misionari koji će da prenose te informacije široj društvenoj zajednici. Telegrup, koji već godinama organizuje InfoSec konferenciju, koja se upravo u edukativnom smislu bavi našim klijentima i regionalnom tržištu na kojem poslujemo, je ovoga puta imala to zadovoljstvo da upravo svi ključni akteri, kako u našoj državi, ali tako i u regionu, dakle i Srbije, i Bosne i Hercegovine, i Crne Gore, budu danas u prilici da razmene informacije i razmene iskustva iz svojih zemalja, ali ih i uporede sa onim što rade zemlje Evropske unije, pa čak i predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i njihovog State Departmenta, ali i kompanija koje kao američke rade i u našem regionu i također raspolažu podacima o našim građanima koji su korisnici njihove opreme. Dakle, toliko se proširila priča i u našoj zemlji da nam to daje apsolutno za pravo da možemo da smatramo da će polako početi da raste svest ne samo multinacionalnih kompanija koje rade na našem tržištu i po prirodi stvari se bave ovom problematikom zbog svojih centrala, nego i naša domaća mala, srednja preduzeća prepoznaju rizike sa kojima mogu da budu suočeni ukoliko i oni ne počnu makar da prepoznaju šta su pravno-regulatorni propisi, a šta su tehnološka rešenja koja omogućavaju da se upravo korisnička lista njihovih klijenata zaštiti na najkvalitetniji mogući način i da na taj način spreče odlivanje podataka u neželjenom pravcu i predavanje u neželjene ruke, a da na neki način i tako zaštite svoju reputaciju i svoj imidž na tržištu i održe poverenje svojih korisnika.